Men muhtasar okuganбыз biz. Anan muhtasar okup, anan keyin biz эми университет бүтүп, ana mugallim bolup иштеп атабыз, кыйын болуп. Anan araplar gelip alıp, alarga muhtasar oru gelip ketip, ana ixtiyari kirgizip koyuştu muhtardı üniversitetke. Dep ana muhtarda okup atsak ele bir жеринде кызык нерсе бар экен. Кандайча 5-имди окуду, 5 мисалы үчүн мындай деген ixtiyari muhtarda келет, унутам азыр, бирок эсеп турам. 5-имден 4 рекат сүннөтү бар, анан 2 рекат 4 рекат 2 рекат сүннөт. Ушундай эмеспи? Анан жетишпей калсаң 4 рекат парзды окуйсуң, андан кийин мухтасар боюнча кайсыны окуйсуң? 4 рекат окуйсуң биринчи, кийин 2 рекат окуйсуң. Ixtiyar боюнча, мухтар боюнча биринчи 2 рекат, кийин 4 рекат окуйсуң да. Ошондо 2 рекат окуп, андан кийин 4 рекатты каза кылып берет деп айтат да. Ана мен таң калып калдым, убагы чыга элек болсо. Анан кандай каза кылып берет? Анан ал жерде бизге ушунда жырга заманда жашаганбыз, бизде Абдусаттар деген бир Google бар эле. Молда Абдусаттар муфтий. Любой нерсени барып сурай берет эле. Менде ушундай эркиндик бар эле. Ушу көчөдө кетип алса эле барып сурай берсем, эч мага мындай бир ундай дебеди да. Ушу айтып бере берет. Таппай калган жериме издеп отуруп чуркап эле барып эмне дейт элем. Анан айтып берди. Al kaza degen adam manisinde dedi. Ben aytdım, ayta öğretken de adamla kızık eken. Eski kişiler jakşı bilbeyt koşu dep. Biroq başka eylem yok. Barıp durup, urmatlı baldar bul kaza degen bul adam manisinde de aytып. Mına uşu eken de anake. Yen uşu mesele gelgen sayın damla neste bir ırayım aytып olamın da Allah rahmatını alsın dep. Al özüm sözünü aytып atkanda, al sen katada öylep kalıp, al jönde ne de öylep kalasın, başka kanday yok bolçu da. Al kişi bilbese, bilbeyim deyt ele. Biz taң калат элек, бул билбейм деп айтты депчи. Анан кийин жөнөкөй айтат да, ошондо анан мындай десең, менин билгеним ушу дейт, болду. Мен башканы ушуну билем мен дейт. Ушунча эми ойлой ошончо болот болсо деп ойлойбун менчи. Дароо сурайт элем барып. Анан Хидаядан сабак бергизип койду, Хидая окуган эмеспи, бирок сабак бересиң деди. Таппай калган жерде китепти көтөргөн бойдон чуркап чыгат элем кылат. Чуркап барып эле отурган жерде муну эмне деп мындай деп айтып берет. Кайра келип айтып алып кете бересиң. Ушундай бир жакшы күндөр эле. Maksat damla kişinin sağa kalgan Şarkıl Vıkayadan. Ben muhtasardan köp yerine soradım, anan Hidayadan. Maksat damla köp Mişkat'ta bolda kazamlıda okuganbız. Mişkat Şerif'te. Mişkat'ta okuduk. Ana kişi Sıraj damladan, MDG Sıraj, Üniversite Sıraj damladan kafiye okudu. Molda Şamsı damlada okudu öyle, İbrahim Kan atasından. Anan kiyinçerek oşağı vardı, oka jönötü verdi, Molda Sırajga. Ben ağaçın kafiyani okugan boş, Molda Gazda. Keyin Müşkat tököz, Paştüştö jarımına çeyin, ben jatkan bölümödө Maksat damla gele tököz çok okuganbız. Kançaga çeyin okuduk, köpkө çeyin okuduk. Oşo yerden Pakistan'a gitti. Sizden burun ketmeyeceğiz, siz birinci Jö, benden burada ketken. Benden bir 2 yıl burada gitti. Ben andan keyin gittim. Damla benden 2 yaş çoğun. Kazada da tapşırasın dedi. Şonun için demek tapşırığı bolgan bir nerse bolgan üçün biri-birini aytile bere turgan buluşunday mesele. Lizalika sah bergene. Uşu manisinde dedi. Men uşunda sıra düşündüm, uşu manisinde eken dep. Biroq kıyla kaçan kıjalat bolup жүрүp, keyin anan keyin oşol kıjalatçılık kayraman urmat tap geldi. Ha? Oşonda estegender, men oşo kiyinçerek ustazga bolgan, damlaga bolgan, janagıda уважение сүйүүнү oşol aябай күчөйттү. Başında ошондон кыжалат болдum. Şunday bolо eken dep jana biroq oşo okugan sayın ayttım go, oşon sayın gözüme jogorulат. Şonuň üçin men okudan бүтүп kelatkanda men gelip damladan sağa kalam dep kadam jayga baram degen niyet menен Makkadan geldim elem da. Biroq men jönöp atkanda damla ötüp ketti buyaka. Yetpey kaldım oşentip. Bu kaza degen